Dobar dan ljudi, dobrodošli u moj novi video. Nakon dugo vremena napokon evo snimam neki video za YouTube. Nešto je prljavo. Evo ga, sad je okej. Rekao sam vam na TikToku da me pitate neka pitanja i da ću napraviti evo Q&A video, tako da idemo odmah u to. Bez odugovlačenja idemo na prvo pitanje. Prvo pitanje je koliko se dugo baviš slikanjem i što te potaknulo da slikaš? Znači, još od malena kad sam bio dijete, znao sam uzimat fotoaparat od svojih roditelja, onda bi se zezao po kući, slikao bi razne stvari. Tako da što se tiče tog dijela slikanja, slikam od kad znam za sebe. Ali, baš da se bavim slikanjem ovako profesionalno, da pokušavam nešto naučiti novo i da se trudim naučiti nešto, to radim već nekih 5 godina, skoro. Idemo na drugo pitanje. Drugo pitanje, kad si se preselio u Englesku? Prije 2 godine sam otkrio da se može ići studirati u Englesku, da postoji jedna agencija u Rijeci i tako sam se ja prijavio i evo, upao sam i preselio sam se u Englesku, znači prije 2 godine. Treće pitanje je sa koliko godina si kupio prvi fotoaparat? To je super pitanje zato što sam ja već bio dosta stariji kad sam kupio prvi fotoaparat. To je bilo sa 18 godina. Sa 18 godina sam shvatio zapravo da jako volim slikati i da želim uložiti nešto novaca u to. Tako da sam skupio novce i roditelji su mi pomogli i kupio sam si svoj prvi fotoaparat koji je bio 200 ili 300 eura, znači nije bio ništa specijalan. Puno puta na nekim TikTok videima vidim da mi pišu kao imaš skupi fotoaparat, imaš skupi mobitel, zato ti dobro ispadnu slike. To nije istina. Ja kada sam počeo slikati nisam imao skupi mobitel, nisam imao skupi fotoaparat i dalje su mi bile super slike, tako da važno je samo da naučite slikat na bilo čemu. I prvi fotoaparat vam može biti jeftin, ali je bitno samo da naučite osnove fotografije, da naučite kako taj fotoaparat koristiti najbolje. I onda kasnije kada shvatite da vas ta oprema ograničava, da morate imati nešto bolje, skupite i kupite si nešto bolje. Tako se to radi. Ne znam koje je pitanje po redu, tako da idemo samo dalje. Kad ćeš produžiti 30 dana challenge i kako početi snimati i kako dobiti ideju za dobru sliku? Može post please. Arso Vigor, čao. Pa sad ovako, 30 dana challenge nisam htio nastaviti iz razloga zato što sam osjetio da sam malo radio previše videa što se tiče fotografija i malo sam bio izgorio sa idejama, nisam više imao pojma šta bih snimao. Ali ću napraviti sličan serijal gdje ću vam vama pokazivati slikanje i u biti nisam još razradio koncept, ali razmišljam o tome šta bih ponovno htio započeti. Kako dobiti dobru ideju za sliku? Kreativnost je inače neka stvar koja se ne može baš objasniti zašto je netko kreativniji od nekog drugog. Ali mogu vam reći da što više radite i što više razmišljate kako šta napraviti, kako biti kreativniji u nekoj drugoj slici, kako poboljšati iduću sliku. Što više o tome razmišljate, to ćete biti kreativniji i to ćete bolje raditi te stvari. Ja recimo kada sam znao uzeti i slikati svaki dan, onda sam primijetio da mi same ideje dolaze u glavu. Mogu bi sljedeće slikat ovo, najbolje vam je samo slikati. Na neki način možete izvježbati tu kreativnost i što više gledate druge fotografe i kupite inspiraciju i probate rekreirati te stvari, to će vam dolaziti više vaše kreativne ideje. Tako dobiti ideju za dobru sliku. Sljedeće pitanje je, pušiš li cigare? Da odgovorim kratko i jasno, ne pušim cigare i nemam ništa protiv nekoga tko puši cigare, samo ja osobno to ne radim zbog toga što mi se ne sviđa miris i smetaju mi. Jako mi smetaju što se tiče disanja. Ne volim izaći van i ne mogu baš podnijeti cigare na taj način, ali isto tako mislim, drago mi je da ne pušim zbog toga što mislim da su cigare jako skupa stvar za radit, pogotovo u Engleskoj. Tu je kutija cigara oko 10 eura, ajmo to tako reći. A i što se tiče zdravlja nisu dobre, tako da idemo sljedeće pitanje. Evo, Megi pita koliko si cura imao u životu. Što se tiče cura, imao sam jednu jedinu pravu curu u životu, a to je moja sadašnja cura s kojom sam 6 godina. Mislim da ne moraš probati 100 cura da bi našao jednu savršeno. Jednostavno, kada si nađeš osobu, ja sam imao sreće valjda da si nađem osobu koja mi paše i koju jako volim iz prve, ali kad si nađeš osobu onda nemaš potrebu niti gledat drugdje, niti tražiti neku drugu curu, tako da, eto, jednu jedinu curu sam imao u životu. Sljedeće pitanje, da li ćeš igrati Fortnite sa mnom? Vjerojatno. Zašto? Zato što evo već sad par dana razmišljam kako bih mogao, to jest započeo sam, ajmo reći, streamanje
i streamat ću sada puno češće, probat ću se nekako organizirati da to sve stignem i da snimam malo više YouTube videa uz TikTokove, pa sam mislio napraviti kao YouTube video gdje ja igram sa svojim fanovima Fortnite. Ako želite da igram s vama Fortnite, pišite dolje u komentare i sredit ćemo neki video, nešto ćemo smisliti. Sljedeće pitanje je kako si došao na ideju da živiš u Americi i da li ti je u početku bilo teško snalaziti se tamo? Ne živim u Americi, živim u Engleskoj, to su dva različita kontinenta. Da li mi je bilo teško na početku se snaći? Bez obzira što sam znao engleski, bilo mi je teško normalno u novoj okolini, u novom gradu, u novoj kulturi. Sve je potpuno drukčije nego u Hrvatskoj gdje ja inače živim i mogu reći sad kad se vratim u prošlost da mi je prvih godinu dana bilo jako teško i jako čudno. Sad kad se sjetim toga, drago mi je da sam prošao kroz to zato što sam neke stvari naučio i osjećam se zrelije i samostalnije zbog toga što sam sam živio u drugoj zemlji gdje se priča drugi jezik. Mislim da bi svatko to trebao probati jer onda naučiš cijeniti svoju državu. I završit ćemo sa zadnjim pitanjem, kad si otkrio želju za fotografiranjem? Ne bih rekao da sam otkrio želju za fotografiranjem, nego da sam otkrio neku, ajmo reći, ljubav prema fotografiji. Negdje oko 3. 4. srednje sam shvatio zapravo da full volim slikati, zbog toga što prije toga sam dosta crtao, kako znalo mi biti dosadno u školi, otvorio bih bilježnicu, crtao bih, da smo sad u Hrvatskoj, pokazao bih vam gomilu crteža koje imam, koje sam istrgnuo iz bilježnice i kroz to crtanje sam zapravo shvatio da ja volim slikati, zato što slika zabilježava trenutak u vremenu i to mi se baš jako sviđa. Mislim da je to baš jedinstvena stvar koja postoji na svijetu. Kako sam skužio da sam već od malena znao uzeti fotoaparat i koliko me to uvijek fasciniralo, kad slikaš neku sliku, kako može fora ispasti lijepo, drugčiji kutovi osvjetljenja, drugčije stvari koje možeš slikati. Tako sam odlučio početi slikati s mobitelom. Naravno nisam imao ovaj sad tu novi mobitel, nego sam imao sam neki stari, mislim da je to bio iPhone 5S ili imao sam neki Sony ili nešto, ne sjećam se baš. Počeo sam slikati s tim starim mobitelom da vidim hoće mi se to svidjeti jer ja to stvarno toliko volim, malo sam testirao kako mi to ide i da li me to toliko zanima. I nakon godinu dana sam si odlučio kupiti fotoaparat, neki najjeftiniji, kako bi isto isprobao, malo testirao će mi se to tako svidjet. Jer mobitel uvijek imate sa sobom i mali je, a opet fotoaparat je malo veći, morate se brinuti o njemu i malo je to drukčije. Tako da, evo, to je zadnje pitanje. Nadam se da vam se svidio ovakav video. Očekujte još videa na kanalu, čim stignem snimam još. Pišite mi ideje dolje u komentare, lajkajte video ako vam se svidio, pretplatite se na moj kanal. Isto tako ako dolazite ovdje sa TikToka, veliki pozdrav za vas. Nadam se da vam se sviđa sve što snimam tamo i vidimo se u sljedećem videu. Ćao, volim vas.